abusia for mu bia akwaba edeba attention TV so I wonim say de nsama ekoso e wo ye social media de say odwun ha wonti ase no e na yetena se na ebobo hu ne yepe hu komasi bra e de ma no na ensama ekoso social media no ye say eye papa Owusu Bempah audio bi ekoso a say allegedly no ye say wo threaten eye IGP eye Dampare na no na kwafo ka ho nsem bebre na wonim say Owusu Bempah kwai na me ni pay wo ka enka e bia na ekopon kra bufuso aye de aba wo so enu ntine ne yenya eye prophet 99 e wo hase ye se ne betwetwe nkomo na no so akoye ye osofo e na je se ye to ma na so no acheche nsem no se na yesi ekọ ye yie prophet Ohima me no akwaba e go so let say na me adumo na so e you so that e bi enso what look sweet kama so why heavy ba me da se ba Thre me da se na yen hwe nia ekoso a ama nsi aye kasa bebre nkofo aka ka ho nsam se ye prophet Owusu Bempah allegedly no sa audio na ekwa abontin se yo no susu se yo no ana se nyo no yo ma me jina platform we so owo kwenya wo so na me fa echi akese ekoma asatemawura na nasante hene me chiano na sa se ba de nyakopon tumi na ba de pa body man se ba de man kwantintin na me jina wo so sa chia ye the retired police penny ko fi boachi so e be wo bia me se ba de tumi de man se ba de man kwantintin na me chia me girlfriend otini me chia wakasa me just me new girlfriend na me chia da letter so so I'm say issue we no akoso na me say amafo ejina sa asem we so edidi eye Dr. Owusu Bempah atem na me yobia me pese me attack me asofo ba say asem nya beto ho na me hwe asem no ne kure wo mu no asana me yede me kan ase me tie audio no me tie voice no na nye Owusu Bempah voice wo de hu ne se enye eye sofo enye se me say enye the voice no because me nim Bempah voice we bloggers bi na se obi na wa sheda akrete voice no na pese o de gu papa no fi na so pese o mo ye kekere na o de o mo money problem yeah there's a problem and I'm with the man because tie voice now nipa no tam no ne agrada nya issue na okode mu no tie nipa no voice ne kire se na we frɛ chama wontimi afani sa wonfa na Dampare die se ohwe yi na ade a me de be ye no kwa me fa so a me de kufa do Thre konwa so de kufa do nipa na twai ekum nipa ye sie nipa what they say the kind of mususem word you know en muguase asem sa nipa no yes how do you kwa de ni be gina kwa na ka say kan is ade a wo so we hu kan obetwe asan enti mimbi so se oye na me nipa enti se enyo no oye na nipa na oye de gudu ni mu ase unyi se na me eno me be ko se nipa no so na me be twe nipa na so ade bia be ye bia wo so so ade achi aya na so ntam so na ye nipa bi ti se nyame ni ho ena ye nipa bi ti se bia me twa ntroto bi so a ekosi ba bia because nipa ye born ya so na ewura so don say e go bomb pie na we so ne oye audio no bi enim na nim thank you ngana mo de Owusu Bempah pictures ne gugu ho na men dwen wo nipa no be say ni din na wo de banye sika gubotu men dwen no ho di kan dwen say dachi atemo bi da ho because of say Bible say men di adase kru antunia so and men ka ade a we hu what must say they say all the way ba aboti a mo di Bempah atem di na tem no Bempah on kasa hayo but mo go no to the stage you say I say Bempah nye dinsini Bempah onye obi oso mbosom Bempah onye wudini Bempah ni bosom bi akase bia watwe ni peti na watwe abo moja guso say ene na oso da bi na nando papa wa no o se ono na nyakopon eyi kire no e na oka ho asem o se nyame na yi nyame se ni mrenie eti nyame se ni mrenie ono paebo ni akwankire bi ogudu fo ema no but se sasam kao se bia party no na ebi mo fa baabi ekoye sa niam ne dia na enye Bempah ne koye eti ade enti na Ghana fo ejojo Bempah se ono no we kum nipa we nipa bi omo na twetwae
nipa bi wiye bobo go fu bi din wo video no recording audio no abra enye Bempah ne because bi a onim yie no so kasa uti ne tekrama no uti ene no say nipa wi ne no but audio na e ba no enye Bempah ne no and e be mu just say omo ye ya person omo create between on the IGP SAS or Thre IGP on no train obi hu na sefo but audio enye Bempah eye nipa bi and na ye sade no because of say wajai ko ono me kuto kwa biom na manya kwan ajojo no adedi na tem waja se eye nipa bi na che sumase ene di sai semfun Prophet 99 say nipa bi na che eye sumase a odi sa ensemfun na te so odi gu eye sofo Owusu Bempah enimu ase na prophet mimi sa o se ensema ba bonti a be akoye sofo na nkrofo keke kan ho nsem ze bi ka sa ye ampa ni ade wonyi se o se emra so se papa ba bonti na obeka se an obeyi ni ho anu se nyamia see no Owusu Bempah ipanyifo bi atonefo etina esen bi ba on person obeka ho asem bi because ohia kra na the time obofo kra attack no kra na am say obofo akwala Andy ekọ ne ho no a Andy dan no chameleon na abosuma ketere a osasa na chiba obofo camp bi hu no no osasa Owusu Bempah din no ohia Bempah wa timi a reply obofo because of say kofo bi ka ipanyifo bi ka ken say okana no tum eti dey see no ono Bempah nsem bi wo no ma se nyansen ni ma I don't think say Bempah will come out. Yes, we dey idea okoye na minipa o na we so create problem between ono any IGP any ebia mpedifo bi anankofo bi aboye wo mudin e wo audio no problem na create na woka ho asem no say IGP so ye nipa de obeti audio no enti so ti audio no e fata say o evati Bempah but my evati no o evati no so wie so na go pie court e be bo audio no na o court na be che say Bempah ne ana enye ne what must say enti ni na voice na ba bon enye Bempah voice no e yo bi na wa create ene no uti ene na what say e bo chi unti kasa ni ye but nipa say go to we na me no ye program o but Matthew voice no matter how it is via obetie matie the background about audio bia ye any voice sepa no no say we ye one we nya one okay e say me ti we ya me no ye program o say ye program no bo me voice ni o bo me ne tie na tie me voice ni ya the next topic we bet maba bontin a e because professional na e ko ye sa de no but obetie ni din must there be papa we enya sa no kasa ono kasa ohroso o kasa obriki break ni kasa o kasa o de ahode bi ni kasa to bo say Debbie no enya na tie na voice ni it is sana me who say Bempah I know Bempah very well enye Bempah voice no eye bloggers e bia na e criticize intine mane ma bontin na Debbie nyanse no hu nya but unjini se ni aba bontin so be gu na sorry no so hu fin se members me ga san ye so for kwa na akoye se e bia na afa onkra egu na sorry wow and we ntimi Owusu Bempah down yeah we ntimi Owusu Bempah down now I say wait me Owusu Bempah down because Bempah no so you D4 and onim ni e system no and members no so no o say so ti asori a e wo de wi a obeya o members no beji we di afa so mo o members no trust wa the same way if you want ba ko members no kwa na e be ko ama do understand me yeah but say members no say usu no ban no say that ya to kwa bi ba ko amo be ja wo na e wo hia na e be bo kwa. It's not the members and they trust him, they know him. It's a good no, no. Now, what shall I say? Sir, impersonation, I say, yeah, will be, I say, or you don't say, or you'll be no. I say, I get a cost of pilot to so more on when young woman, and I saw me to phone and for the Sabiano. And the also said, danger ma will be. I forgot to find so a year old you be the look at the Abaya say, or you also be able to say, things that movie. That's not enough as I've been for. Because of more bloggers are more big. So the virginity. Oh yeah. I saw it's nipping any more marbles into we don't know who you're saying through. May your program be one of channel back or so. Now a between above one I don't chedia at on top of your moko. I could call about so below ni whatever this muja. Now may your program we and I'm chile. Ni maybe any so eka yesu muja no asem say.
Yesu na we wu kon ni moja eni asase we so na ka se bia ye beton amobi na me kire ka sunsun ni kire se ye wa ma bi we nwure o sika bo ni se ya o sika bo ni se ya moja ifi mu ba ifa na hamachem and then some of the asawo for the one ma o yusu sa hamachem no e de ya kwan kire eye adwuma say ya le me bebre waja se e ye spirit say ye bosom e de mi kire no one of the brother ba ko e fa na say OBTV say whatever kwase bi jimifo bi aboa bi sa no waja se ono nya adaje e ko twen ba bi a me kire ade no e no twa da papa but me hone say the deal did mean no we buff pass can be art but go for get me sit down but we do no what trust as taking no and almost share the channel a small channel I first na obie the channel thank you or the 99 na eba the 99 so me din so e modu na so person o say ya pese omudi gidi nkofo ni wo mo esen nkofo na o hwesa na nya so po bufu so nkofo na bofo akwakwa se bi ameka say owi ni person yes but ye ko mo nipa no obodo afiase opachew opambo akwa bi sa meka se opambo odi efunso na ya sorry ni nyina eche no sa akofo nya bi sa so na mefa eti Owusu Bempah nya wudini na wekum nipa ano Bempah is a very gentleman na kuma mu ye o chaade eti se oti we kwa obetuma Bempah obetinu abon komo ba no be onimi se wo kwa o record no what I say o bi o free. You understand me? Bempah is free. It is the course of Bempah camp in no. Me want to say any pe bi na fie china. Omo edro the attention. Come here say ye can so for nsem ma ye di owu na so for eku nipa se na sorry ase eni sa de no den obeka fo ye no kra na ase da na ye de sa de target akia so for say ena oku nipa bi na ka se ye so obi nsu ni ena so for bi ko fa pinfo bi na be se na sorry ase eni emuni ade say ye de no target aga na so for den na obeka fa ho. Se wo kra na so wo weni na se we hu say sofo bi ekum opinfo ahye na asora se a kona kotu so ni ani na wo na wo say sofo we na me so wo don ti we kum nipa ahye the property so kotu obo o se dom no egu aso dom no do so no call report to my police ti report to my police na police dey wa chiko na kona kotu o kona kotu na se wa nya hwe no ma na ya chu na do akotu mpreko a simple method. Me not say, sister, I don't want to boa easy. So I don't want to tag any pastor bia was what brea when you do. Say busum na kwa gio, so kwa je dro, so e ba fuo, so e tigalio, so e dinsinio, so e motor de adwumo. Oni Yakopon kutu to myself. Enye me not na myself. Me dia ni say me di ni krama rad na dachi me kra na tin mu no. Enye me pa ye de akotena. That's my own. And then no say some will be obedient baby say some we are going to bosom we are going to see ya maybe because of the bosom but ube kasem na eni chro sem na da hanom no emobra na some obe ka ne kwa sem amia me attack you so we kasem na say kwa sem a ye prophet 99 ebe attack you and then ye Owusu Bempah sem na ye ka ho asem ye bisa say aso e your voice and aso obi na sheda akwa kwoti kwan bi so a ogu ne mo asa no e na prophet ama ye hu ni say audio no enye eye Owusu Bempah voice no obi ashada na so say beso ogu ne mask keke e na o yesa na also for ye be sorry so me so say odi afuto be kwa mo yesa se na be ya waka no say obo de gidi no to omo for say it has ka bibi kire omo oh sometimes no e ya na membremu enipa na wo ho na emo no na membremu a mebremu ye papa no mo go parliament politicians for no oh say na me say omo ye omo politics we anything no go with me from a story e go different party leader moving we did not tell e bia na e koso because you see obi go be YouTube channel no wo Facebook live on me say me taki opanyi bi say na me gu ni mufi na me kika nse go ni so a menya mo fa ni say mo bro fa ni say viewers ana beautiful man apart from there so no boli na chanika anya be na chanika say nipa na ehwe huska na woje right David you know sana ye papa no mo go parliament etimi form story omo an so do kwese dem lokoro aso dem sem ko bompai kan sema emu odru etuni nua so eguni nua mfi ye fa ne ko tum ne di na ko tum ne ya ma ne be asema ye ne kwekwa o se ne nua na ye
we ya kronfo oye sika we ya jimifo we ofata we oh ade ye ba ade a bible mpe sukwa na mo ye enti se wo a we leader as a minister MPDC now unka no kure ade no enye wo se ye enti se akwala no su se me na kwa we su na me bie chane we manya sika ana me na kwa we su manya sika ono so we su na o penti panyin bi a na nim wani onyam na wanya kwa ya de gigi sika me na te na se o penti me black na me te na bo me ba na me chwa na mabo na me ko enti wo de tu omfo se ni omo ye no tu omfo because omo ye sa me tu omfo ai edo mani edomani oye papa eda wani oye boni a eda wani ye papa nya ka ne se oye papa eda we boni eda wani but one day one obetwa se na bi wu enye ni panyina na ye ka asem to mo so ene enye ni panyina na ese wo mo saa so na enye ni panyina na duabo etimo mo enye ni panyina so na ye demu mo enye ye adwuma eso obi ahuma eti ne mo na wala se we so it is wo office bi hene okose obi din ene ye ya mu eti ni pa ko no mu nim okasa tia wa ebe ye adwuma no fa chire edit ebe ye adwuma nyame hira mo na nyame ka mo ho na nyame bi kwama mo nyina mo wo aba nyada je we so credit so de hwe video we bia no nyame o hira no mo o mo kwantintin na wakoma so ade bia ebem afime wo nya pa ebo abetima fam so so ndai bi na odwu ho tiase just come anoma adwuma na pa afreme awale ne baneti kwa wo de freme bodifo na tena me ye ka ya asem kire me etine ne fam the youngest prophet the last prophet 99 o temti ba 100 una bebu because nyakopon na the last prophet etime na me 99 enye no mudwa o frame because no pitch amame a make o hit asem e da kire 0249 05 02 78 0249 05 02 78 yamishra no kan no on shawdi na you say Christo ama ebesashia yamiti ebeye bye Prophet 99 and I kokote den kanu ha eya attention TV mesra wo so be subscribe na wa like na wa sanso ama me comment sam so me hu nia ofese wo kana make kan media ma na share ma foforo so ehu nia e koso me amde dwumedi e be so media amje so ye na na adwa amwa akwa me da wasesa wo jibre na wo hwe